Bwana sifiwe. Abaririmbyi barakoze mu bakomera amashi. Rero kugira ngo dukoreshe umwanya neza badushiremo igisirimba kandi mureke ari nje uyobora. Nimba hagarika muhagarike. Faustin, fata senti papa. Fata senti. Uwo wanyamaza umwanya nawe. Bwana sifiwe. Abanyempano bari muno benshi nababonye. Imana ibaheze umugisha. Turaguma dusingirizanye twese, buri muntu asingirize mugenzi wiwe. Bwana sifiwe. Abanyempano ni benshi nababonye mu nabaririmbyi, cyagira umuntu wifata. Natekereje ngo abayobozi bacu bazadushakira akazi rimwe ko kuramya no guhimbaza. Nimba tuzotangira saa 8 tukageza saa 4, nimwe muzabipangaga nimwe bayobozi. Ariko aba bagabo bose bafite impano nziza. Umucuranzi azacuranga aruhe, umuririmbyi aririmbe aruhe, abazi kubwiriza bazabwirize batahe. Bwana sifiwe. Tuzamura amaboko. Haleluya, 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 amen, haleluya. Buri muntu wese azakore icyo azayumva ashoboye. Uturangire uriyo muri Kanana ari nawe wahageze wa wino wari waje nanone. Yes. Yes. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima waje urakwizeye. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Nami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Umutima wacu urakwizeye.
muhagarare. Bwana asifiwe. Tugiye guhamwo iminota 5. Abantu mwururuke muce hano mu bantu, iki kibanza cyose ni icacu. Mwururuke muce mu bantu nimara mugaruke. Minota 5 gusa. Ngaye Faustin. Bwana asifiwe. Amen. Tanga haleluya. Mubarazwe nemero gukomanda kugeza umunsi uzova. Siko David. Siko. None arogikwange. Tuzamure hale. Yes. Tuzamure hale. Nongere tanga haleluya. Hallelujah. Kuko iyo tuje mu materaniro y'Imana ugomba gushaka uburyo bwose ukanezerwa. Bwana asifiwe. Ugomba gushaka uburyo bwose mute ukumva ko utahana umunezero. Sister, kumva ko ugomba kwishaka umunezero ugataha umeze neza. Naho kuza kuwa mbere ugataha umeze uko mu ijambo nuko mu ndirimbo nuko. Rero tugiye kwegereza n'amateraniro. Hari igihe tuvuga ngo tumanuke hano abantu bagasigara hano hejuru. Nitumanuka tagira umuntu usigara hano ndamukwega. Muze twe abantu tubaheze umunezero turimo. Ugomba buriya iyo ufite ugomba ushobora kunshabukiriza umunezero ufite. Bizo birashoboka pastor siko? Ushobora kunshabukiriza umunezero. Rero ntagira umuntu usigara jewe mura ndaza kugukwega turakumanukana. Dutange haleluya nka 40 ngahe. Kongera haleluya. Ariko Patrick tuzamureba papa. Dio. Namwe muzamureba wa. Muri abagabo muzamure haleluya. Faustin nimara na uguma ubanza utinda nimara tu cyagera umuntu usigara hano ndagukwega nimara bije hariya zamuka Faustin.
bwawe. Asante Yesu kuri uno mugoroba mwiza waremye. Nta kindi kintu cyatuzanye hano mana, ni ukuvuga imbaraga zawe no gukomera. Tuguhaye kazi, turakwiyegereje muri ano materaniro, ariko amateraniro tukwiyegerejemo n'imitima yacu. Ubane natwe, uvugane natwe, uganire na buri muntu wese uganditse hano hantu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Duhamagaye amaraso yawe ngo aza gukora imirimo n'ibitangaza wiyerekane. Dobre célébration de décembre. Amaraso yawe agenda muri kino kibanza. Amaraso yawe akora imirimo ikomeye. Amaraso yawe Lokite probaride. reka amaraso yawe Mwizina rya Yesu Kristo. Baragazima. Ijambo turibuza kumvira Kugira neza kw'Imana. Bima turarisengeye. Ubwiza bw'Imana. Izere duhindure. Mwizina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Baragaza ubwiza bw'ijuru. Baragaza ubwiza bw'Imana. Mwizina rya Yesu Kristo. Amasengesho turibuza Talite. Baraza gusenga. ushimukire. Maso wava. Bongere tugirirwe neza nawe muri uno mugoroba. Wisukire ubuzima bwacu Mana. Bongere tugirirwe neza nawe. Amen. Amen.